Ka Women Organization of Riboy District, kabadai kawai na kikanhon jo gilong kami kathain Riboy, kabachupet jukmi ikabaha kamiat panyada ki para long kami, hakat kanai terek uno pra arjapsan. Klayo ban penthamai ban penskam ginong kit kam bathamai jongka, hakat jingelang ka bala pelong hayang rabash nong nong po proper sajer. La penskam ginong kit kam do ba Charles Marngar, Emily Kamauti, ubalalong ru kum kongsan, berbadai ru uway na kibalai dan ketilang hakapor baseng yakani kanhon kilong kami. Kinong kit kam kibla syachir ban penskam gikantop, ya kong Mira Jun Mersing, kong Presiden, kong Irene Moksha, General Secretary, ubak Kermen Lang Yuria, bak kong Review Let Kala, kum ki advisor, nalor kiwi pan. Kejing temu kejogi persen yang dari persen jom kilom kami ribuan. Idan kejing yugi pan terkam. Pengilan kawai persen yang berdepan. Nalor persen arti wajah. Kepemili di founder dan nalor kan kau kawai persen di belakang ribuan. Lesonde pada kawai 4% ada di persen jom kilom kami. Kejing temu jauh kejing sen yang kena keluar dalam engkau. Kedai kejing i, bagai temri boy kalangan roy, bagai temri boy kedai kawai ke district ke baru kipai kema. Kedai ke temri boy ke district atau apa? Ibu pun pak kinong sonong dan iwai Jakarta. Itu kekiwan sonong temri. Kumta kejing anggap kejing kuat jogi kelomang. Warna ya kejing elong shitli bat kejing long kawai kilong kawai o temri. Kita kali berdua. Kebaan kejing kejing kuat kejing kan sen yang kita sen kedai ban beliau. Iwai kilong kawai ya kau jogi kilong kawai. Kesorkan India, kesorkan Meghalaya, kedon, ketom, banain kehok di kilong. Mana berpunyai ikut kehok pak, ikan kam di kilong yang. Dalam ikan kilong yang, mana berpunyai kehok di kilong demi hamil hamil wajib. Kau ikan kilong nikmat, ikan kilong bisa halang mereka. Jadi kejadian itu iman center pang yang sen kilong kami kedai berpunyai kita hong jam kilong. Ini nom dia tanya sebut hamil kata siapa yang berbuat. Nangka kebalai kejing kuat penet besar yang kediri itu semua. Hat hamil boleh jadi kita sebut kediri itu semua. Tapi tidak jinshat dibanding kita pun jinshat siapa. Kesyat tunjuk kesyat saja, kesyat lampau, kesyat turut kebar, akibat. Pada hari boleh jungi tidak dalam kejong dari yang kejong. Hanong tung, harai nong untuk diriam, harai nong kap diriam itu, harai apokar arlondo diriam itu, berpunta terus. Tidak dalam kejong diriam dijungi, enggak, gilong kau ini. Ketika dia kecil kuat. Kecil apa? Nak kali udah yang jogi ubah kelantan ubah sugar ni. Nampak kecil kuat kejong udah berapa nong yang jogi beri kupas atau terjadi. You kecil semua kipala kendai kipala hari ulang tahun. Tentu kebawa umatnya berpunyai di hak jogi long kami. Ke hak pro antara. Sebelum kita yang jogi kuat. Kalau dia kepor Indonesia, nak mau kepor banyak long presiden di kom JJ kelang. Tidak boleh kita semua. Atau bagi orang ikna kita ikilong kami ibermat bagi kedua ikcinya. Hagi berdan berfair. Isu tu orang orang. Tidak dicikja baca syawal jom berjelas. Kalau ikilong kami itu kru apa kilat jenglet syawal. Mana berjelas. Mana berpikir cuma, kumta kecinta sejak awal, dengan kelong kecinta. Habatin, pej bahagi kisap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kisap plus F hakajingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya